tunia hi lamza thang zania lamza thangin lekha asuna na anuya amin asut dan pa to lamza thang architects na hi hung viral hin am hoding a jong chuna mudi wa hitan amulo hoding a hi tunia hi kan simpi de hin kan ta do pi de wa hin akita do hi akimochin lo mai the jong hi di ai ke ma tan kan sim de hin na hechi amin ata do pa chon Michael itidana ke helova kamina thilna sojing hamatile Michael lamza thangin thi be be o e hodinga apha ka bola het abana khatpan namina ki bol tonga ipidinga ke mina na bol hamtila Michael lamza thangin all in ki ho na te mo lung han hin abana khatpan ipi ki ho na dinga poi tunil ha ka nan su thing lo le ken atuma press release ka bol de hiet na abana lamza thangin hungai jin khaveya banga chu ke ho ka hi po ve tial leather hita issue ki diu a he chu na ichan ge ya akichip naw he veto ichana namsung hi amo dei de ya pe thei dam ka chu namsung hi amo chapang kichip ma bol them ka chu abana khapan ikichip naw hi ka dei te hi e chu na abana Michael lamza thangin olola na hin he chim diu a hi ni tha le ki ho na te chu abana khapan tua nei he chim sa ovin atela abana Michael lamza thangin kaboy je siam pa to kachini di khat omet abana khapan nang boya chu ke hi kamin sit ta hila I tha do chan khom pi honjong pom ta lo na thu su ti so hi chi akivat na hila na I chan ge za inam sumu hi a dei de ya ap bei ham ti chu I chi milim en kani et zo sen hoi ta na gel du ka te je na hi na aki pei na hi ka ti so I chan ge za ama imelo the khani I chan ge inam sungi asu boy ki wona khatla khat ki ka ki tu bo na sim ham ti hoi ta na ki modon hi chi hoi ta a bol thei lam kai koi a bol thei no vam phatia na ki tho thip du ngai ji na hi